U dvije vrste! Ajmo, kreni, uniforme! Sve jedan ustroj! Čelo! Zastave! Znate, mi smo zastavo tamo. U ime boračke organizacije, općinske boračke organizacije Višegrad. Poštovalci lika i dijela Draže Mihajlovića, pomaže Bog! Bog i Bog! U ime boračke organizacije Višegrad i svoje lično ime želim vas pozdraviti, da vam poželim dobrodošlicu u naš Višegrad, da se lijepo osjećate, da ovaj današnji dan prođe u lijepom miru, dostojanstvu, onako kako je i naš Draža Mihajlović bio. Znači da ga ne obrukamo, jer svaki, kao i prethodnih godina, da nastavite lijepu tradiciju, da nam se ne desi nikakav incident. Vi dobro znate... Bog da im Bog da im Braćo, Ravnogorci! Ajde vam,